Hi, iawang riame na mai giguman sage hai manajaklum Manipur ge lokre ko na legislative assembly election bam rabze na mai jing kai set na ke kumchang na jang kai na ma mai ge himreuti set assembly constituency ge kraibe pace je mai vote to chuladle je sale jana Manipur go chief minister and Biren Singh ne rai lang bete je Hengang assembly constituency ke lungwang sabam impal iska bugo vote to gaidale je sale jai lokre ko na Manipur legislative assembly election bam ba kraibe pace ke 38 assembly seat bam bige Manipur go chief minister and Biren Singh ne dita ozema du ki hing bega je himreuti set assembly constituency go seat bam bige Manipur ge BJP mene himreuria duwang singule je pane sale sai hengang assembly constituency luwang sabam impal iske voto ramle ne du pane rangai je ma du ki hing bega je ningni luwang chang je vote ja kai lo je rangai lu je pata dai di dile Namai go News mansa aigana loy gaidale ningina pigai zainking gai bebzigina todale kan gaza ai po channel share like comment jai subscribe te golo hai manaja klum dale